Kajingo kabrom kadai bet chautra jingi Jesus Christ. Aingo shisha bamen ha kanyotrek upana Julai arjar punrio. Nilayo ban pelan ya ke gospel film kabangi agerteng karam. Hapo usustam auditorium State Central Library. Aingo rukum ju hakani gesngi. Laisa khilang ki bakrao batri ki kenram kilendan. Ki pastors ki shikriu blay ki bubun. Harengkat ki kaitor ki aktor aktres kami ke film. Hoi kadran ru katu kat ni ki buan pet basaki. Batu nyesngap ke ibai kita menkeran. Kabani kong ya ngai kublay yo blay. To kabaar ni songo ba blay lasay ya i pastor bantay kumu parlok. Bai lala wan pen wandur kini ke film kam tambe akum kini ke juk kabamenta. Ya kaba ni yo I ya ke jingkiu step jong ke jingdon ki brio ki bashim ya la ke jong jingem kabatang subakla kendiat mar ke jinglingkot jengbot jeng perkhat namar ke wei ke de ke jingai ke jong ki no blay te ngai lingba ke ni film la da ki wan page kan long ke jing mentoi ke bakrau kum ke keteng bala ai ban pen khoj hi ka ke de tang la ngi jan su blay te nga ai kublay se sien ya kon honi bro ko inga thai ke de ka sien ka baning kong ye bro da ke jing slur ka thai ka we ke de ba pidam ye la dia khmat jung blay te ka ni ka pelong ba yanu ino ru ba kamdon ka bomla on long ba kublay Kadap lagi jing subha ke bakrau namar pang la yo ni kadat man pe ke ni ka film bat kebun ke lessons ke bila ban drone ke ni ka film bat ke long ke jing ku ke ba bun ba hai ke namar ke bentai ke ni ki kena ki ba dang he dang san menta apa deng ke ni ke pertai ke bajot ke berem ke ni bat nges tu ru ba ki bun ba ki briu kin yo ke jing pen ma dang bang ni ka film Isung komen hadu kata menta kesengi bengi opan wan pai kini film karam shisha kala long shisha ke jingker ku nam ta jonga shisha kalong ru nangit skam na dat mapi baro pin kloy ke ban wan pai ini film kalong shisha ke jingker ku nam ta ki jong piru kalong ru kum ke jing ai ke jing sneng ke jing ai men sem nam ta jongi wei pi wei abangi opan pai kini ke film ma kalong kum ke jing kairo namar bangi em kani ke pertai namar ke pertai ke don sibon ba ke jing terwa ke jing em ke jingi tambahan rega bekut ke jongka kalong bitang ke jingyap rei jisu long ke jingkerman namta ke jongi wei pi wei ada piwan pen pet ini film dala dehi pila benyo mat shay kata ke jingkerku ha ke jingim ke jongbi ningkong ni songo yu blay benyo ban wan ha ke jaka ban saki ke ni ke film karam kini ke wei ni ke film ki ba dan kam pelat de ni sngi ngayo jingkerku ka ta personal dia namar habang apet ye ke film ngasung thu tang wei namar dia ngatre habang ngasung thu karam ke de karam lara tangah karam ke ba de ba kenjado lara ngimla ban siu kat nung syak pencitom ngila ban du lut ki ye ki sem ke ibarkon kham tom ngidon ya karam ha ke jim ke jungi ke bangitem bala dang ngimla ban siu lonom de Jesus Christ ngin yap ben ngimdan lenti syu de wei ngidon karam ke ngimla syu ban siu ai ngo yu blay nam ta ka portrait mensuri ka ba syak pelong ye ke film kadai kal along ke jigurku ke bangimla ban keren dot hai ni benta kendiat handai ke ni ke film kadai shisha ke best plat naduk ke director kar kom produce ni film ki brio ke acting jungi kalong natural ba ni sngongo yu blay nam ta ke ni ke film teng ai ku blay kerpang nget nang ni skman finang pen mi shishu ki film ki be dai nam ta ke jing shakri yu blay teleng ba kan ni ke film ke bangiwan ban pe kan ke sing kalong ke jing kerku ni wei pi wei bawan ban pe ke ni ke film namar ba kalong ke jikai bagai jing sedang yangi kum kita bangai bangi sautu ba de dang ba uci sukres balong bakit ikiti kiram jingi baro kalong karam cakapop kajing sosi kajing kuslai ki bar ke badan ha kajing em jingi ni sengau ba de tang uci su bala ban kit ikiti kajing kit ki bakia ke bangi dan apa kajing em kajing ni kemen pelat bengi yok banuan ha kene ka ski ha kene ka screening jong kene ka film ka keteng garam namar ba kene ka film ka don shisha ka ek ba kata ya ka jengmut ka jemur khat jengi kalong nado bas dang hi em ka don ka ek ka ba grab ya attention jong pi pinam kwa ban et kwa ban pet lu kene ka film masukin tu pi baro ba pindawan pet khnang namar ba ublay udon ka message ban keren feeling ba kene ka film ngai ngui ublay bay sei posto bante man ka permi ni ka film bat baro ki besementani ka film ngai ngum takata bat ngenget ba kalong jikir khususnya
Kerja jonga ban ban pe ini film yang mak cikir khususnya ban ngangit babun ba ban pe ini film yang mak cikir ku ban ngangit ban nang khmat bilang beli dong aisau pas tu dong asu ka bor ka boji ka jingdon start ji bala ban permi sisi film ban nang khmat ban long cikir khususnya kalong kai bos tanat shisha ba man aingo yo blay bahasa sisin pat maling ba kan partner ministry bengiyo ban yakani ka movie ban yo kan ka film shisha kalong kawin ki platform ka ba hakini kisni de si ban yang na pulpit nginom na ban express lut ya ke ka ba unong yalap ni ki nong yalap ki dan ban pensngau shiki banget henry ba kan ka movie dan ba ki dur ling ba ki jing display ni kadon shibon ki bangila banlan ane ka ba hikai ka jing im ka jongi bat kumju ka ba ai ka ba keren ni ka jing im ka jongi tingi nget ngisong tenat palat ngisong komen palat bangiyo ai kani ka film lingba ka ministry Japan Ministries te ngaso isya bang yo ben pe ya kan karam kalong sya ka film ka bla internet kemudian bakal Aisyah ka jing kru ka jing jonga bat nget du kan lo ka jing kru ya baro ya kibrio ki pe ya kan karam ngai ngoi utrai bang yo simbenta kan ka screening jong kan ka film karam na ba penyanyi ng Bantay Ministries, Portanet Ministries. Kalong siya ka jing kerku yang bat kamtam ba ngai ka no ka jing trishtom jang kani ka ministry kani ka penmi kani ka movie kani ka film. Kalong siya ka film ka ba itanan bat barok kan kini ki actors kinong ak jang kani ka film ro ki balong tibet ma haro kata-kata ba pinam kwa si siya ban sikil mat ro haba stang pet kani ka film. Kalong ru ka film ka ba kata siya ya ka jing Kristan jongi bat kamtam ba bun ba kibrio ki jongi ki pat yo siya ya ka jing siya ya ka jing jongi bat kan ka film kalong siya ban siya ya kibrio jongi bat kamtam ka yo jing pen bat kamtam ba kan ka movie ka dalong siya Christian movie ka movie nam ta ban kentu ki Kristan kamtam ki tu ki ba pet ki film ru ka kentu kinang pet kum kini ki jat ki Christian movie bat nginang I mensiam ro ka Portanet Ministry manang penmi kum kini ki jat film pakan long ka jingger khu ki jat ben rio jengi kalong ka jingger khu ya ki Kristan bat kum joro ya kita ki bompat wana ka jing pen how the pai ya ka film yo chibun ka jing mentoy wa yo jing hikai dengan ka film wa yo jing im ki yong le si bun ka jing le dan bun kita ki ram wa chem ka jing im ki yong hawala luti ka jing im ki yong wumye mudur na berkat kajing im kajong iyau ya lama handre man na poi hadin habot man de chem kajing awayuluti wa do blai waye upelaji nei te ram bat ne jete wacha kum hayoy de poi te lat utkut kata pori handre ublai o embai bakalat upelaji bat uyarab hekite ki banta to upelaji nei te jing te karpat piwro lang kiwayu yani singoba uwan pat ikan ka film yo man ga jingkar khu ya ka yung ka sem ka yong phi but ye ki khon ki kti ki yong phi re kumju खुबले शिबोन आमेन। हमने ये मूवी देखी बहुत मज़ा आया। इसमें मैसेज तो था ही लेकिन साथ ही बहुत सारा फन भी था। पूरा टाइम हमने एंजॉय किया और इसका मैसेज बहुत डीप है। आप अपने करियर को अपने पैसों को ज़रूर आप तवज्जो दीजिए लेकिन है ना जो भगवान को है ना गॉड को कभी भी है ना नेग्लेक्ट ना करें अपनी ज़िंदगी में। कभी भी नहीं भूलना है। थैंक यू वेल डन गाइस। Tadi nama kata kumulai wer pi saisian ngakot pa jo wer biang pi ki pa ba baro banwan bat pet bat sakir kumju ei pakani ka film kadon panikai bat keren pi dan wa iyan dan wa susuyan bila benar tadi ni lah hindi ka jingi ki jongai pi kanum kala